Ok, karakteristika glasa, rekli smo kako da osoba, recimo, možda čak i kada pauze stavlja. Recimo, to je isto meni dosta bitno. Da osoba zna u određenim trenucima dati pauzu. Da dođe do nekih trenutaka presjeka, ne? Pauze u govoru. Ok. Šta još? Humor. Ok. A sad ovak. Humorističan, ja ne znam da li stavim više u interakciju sa publikom. To smo inače stavljali pod podizanje energije u predavanjima. Znači, jedan od načina zbog čega vi radite interakciju s publikom je da želite podignuti malo energiju. Recimo, jedna stvar koju ću ja sad staviti i koju sam si osvijestio da koliko je bitno, a to je da osoba zna actually pisati po pločama. Jel? Jer kad sam imao profesoricu koja je ovak pisala, i to je na njemačkom. Nemam pojma šta ovdje piše. Dobro, šta još? Reci? Znanje. Znanje. Ok, na koji način znanje? Pa, očekujem da osoba koja predaje da zna o čemu priča. Ok, znači da je... Poznavanje teme. Poznavanje teme, ok. Šta još osim znanja bi bilo bitno? Ovo što priča kolegice da više malo bude i ono, znaš, ako se baviš biljkama, da se znaš i malo botanike, šumarstva, malo i kako se kukci razmnožavaju, to jest u tim, gliste kako žive u tim tlu, jer to bi isto bilo onak cijeli ekosustav, ne? Interdisciplinarno, super. Praktičnost, odnosno spajanje s praksom. Kada ovak čisti teoretičan, onda uspava ljude nakon... Super. Da li je to interakcija s publikom? Ja bih da stavio sadržaj. Praktičnost. Okay. Ne? Znači da je sadržaj bude primjenjivost zapravo. Da. Ja pričam o smart city-u, nečemu super, sve bajnom, svi smo sretni, zaposleni, sve to, ali ako to nije nešto primjenjivo što sad mogu napraviti, to je možda samo, kako kaže, filozofiranje, jel? Možda se ćemo staviti tako da se zna, da se stavi gramatička pismenost, iako znam da C tipovi to smatraju po normalnim, možda neki drugi tipovi baš ne smatraju. Pa ćemo staviti ovdje gramatička pismenost. To je još uvijek na razini znanja. A šta je iznad razina znanja? Recimo, ja to nekako sve stavljam u riječ mudrost u tom području. Znači, nije da osoba je samo zna sve žive, nežive formule, ali je mudar da on vidi kako se to stvarno primjenjuje u praksi. Kako vi znate da je netko mudar? Recimo, kad ti kažu ljudi, budimo iskreni, recimo, budimo iskreni prema jedni drugome, ne? I sad okej. Ali kaže, iskrenost nije da ti dođeš i kažeš ti si ljen, ti si glup, ti si Znači, ja ću ti sad iskreno reći što mislim o tebi. To je prosuđivanje. Nego iskreno znači koje su moje osjećaje, koje su moje potrebe. To što si ti zakasnio, ja sam se osjećao baš neugodno jer želim biti efikasan u tome što radim i bojim se da nećemo sad stići. To je iskrenost. A nekad neko dođe i kaže, ti si neodgovorna osoba, kak si mogao zakasniti, šta ti je? Ne? I to je znači neka mudrost. Znači da, ok, sad znam mora biti iskrena, ali odmah te upozori, hej, ali moraš paziti da ne bi slučajno ovu pogrešku napravio. Znači da preskočite te početničke pogreške. Iskrenost. Čovječe. Iskrenost osobe. Da kaže da, jer iskrenost nastavlja u ranjivu poziciju. Stvarno iskreno, ja fakat nisam zbog gledao tu statistiku. Čovječe, možda sam trebao pogledati tu statistiku za ovo predavanje. Evo, stvarno nisam, tako da, evo, nadam se da ću pod pauzom moći pogledati, pa ću vam pod pauzom možda poslije toga uspjeti reći. Ne? Iskrenost čini ranjivost, a ranjivost nam pomaže da se povežemo sa publikom. Podizanje energije, povezivanje sa publikom. Ranjivost može biti tako da iskreno odgovorimo na nešto što ne znamo ili recimo da kažemo personalni primjer iz svog života. To je još autentičnost kod predavača, zato što neće svaka osoba isto temi. Neće biti lagodno na isti način pristupiti temi, ali svejedno mogu biti dobri predavači. Super. Da kopiraju nekog drugog.
Autentičnost. Spontanost. Spontanost. Neku ruku. Ne sad da je cijeli nastup spontan, ali ne baš da je svaka rečenica... Fleksibilan malo. Da, više. Fleksibilnost, jel? Ono, recimo, to je jedna super poanta, da ja imam sad cilj da dođem do 3 poante da prođem. A sad, kako ću ja proći tu poantu, ja moram to s obzirom na vas bazirati. Snalažljivost. Cool. To bi recimo bilo onak si fleksibilan, onda još ti malo treba malo kreativnosti i onda možeš već biti snalažljiv, jel? Možda i improvizacija, sad to je dosta više na tome. Kreativnost. Pa možemo slash improvizacija. Sviđa mi se nekog drugačiji naglasak, ne? Sad je pitanje oko čega improviziramo, ne? Jer upravo to, improviziramo oko ne oko cilja, ali oko strategije kako doći do cilja. Ali cilj, kaže, odredite, cilj pišete u kamen, ali strategije kako ćete doći do njega u pijesku. Tako da možete ga obrisati kad tako treba da malo promijenite, ne. Dosta često ljudi su toliko fiksirani da ja moram biti taj top menadžer, ja moram doći u tu poziciju. To je strategija za šta? Ne, da ili veću financijsku sigurnost ili za nekakvo poštovanje, ne. Ali ljudi dosta često forsiraju neku strategiju, dođu do te pozicije i onda shvate pa to nije to, nešto mi fali. Zašto? Zato što nisu shvatili zašto idu tamo u tom smjeru. Ne? I koji puta je dobro da ne dobijemo to što želimo. Jer zapravo, pitanje je koliko tih stvari mi smo svjesni što želimo. I onda kaže židovska poslovica, da Bog da dobiješ ono što želiš. Kaže. Mislite malo mudrost ili duboko umnost, ne? Duboko umnost, da je osoba jako razmislila o tome. Ne? Da to nije samo prošlo, nego to je jedna stvar je zašto nam je bitno da radimo ono što mi hoćemo, što mi volimo. Zato što mi ćemo onda tu tematiku stvarno želiti prožvakati. Stvarno ćemo želiti sa svih kuteva promatrati. I doći će nam ta mudrost onda iz toga. I bit ćemo već autentični s obzirom što mi gledamo stvari na drugačiji način. Ne? Kao što recimo imate sad, ne znam, sad mi pada na pamet, da li je to permakultura ili da li je to nekakav način što su ljudi se odvažili, to su bili ne znam, jesu to agronomi ili neki koji se bavio sa tlom, a on je bio strastven oko toga i htio još dublje ući u to. I onda je izašla permakultura ili ovo. Tako da mi želimo da vi budete pioniri u onome što svi smatrate da još fali društvu, ne? Što treba izaći. Prisutnost. Prisutnost za publiku. To je interakcija, to je kao priprema za interakciju sa publikom, a to je da mi želimo biti prisutni za nju. Ne? Ali da dođe do prisutnosti, ima jedna odlika koju ja jako cijenim kod predavača i volio bih podijeliti s vama, a zove se poniznost. Da li neko meni može objasniti što znači poniznost? Niko čuo za to, šta je to? To je to žvače. Shvatiti smo mi tu za publiku, a ne publika tu za nas. A šta je suprotno od poniznosti? Arrogantnost. Ponos. I onda iz tog ponosa izlazi sve ove stvari. Ponos. Ponosni smo što smo mi premijeri. Ja sam voditelj ove radionice, oni su došli na moju radionicu. Prisvajanje, ne? U suštini, ponos ima veze sa ja i moje. Znaš, ja sam ponosan što je moja kćer. Ja sam ponosan što je moj prijatelj diplomirao. Ja sam ponosan što je to moje. To ja ti sebi prisvojavam. A poniznost je, baš mi je drago što si ti diplomirao. Znaš, poniznost je kada sebe ne stavljamo u centar. Meni je recimo teško osobno da budem prisutan za publiku, ako ja stalno razmišljam kak sam ja tu glavni, kak sam ja tu centar, kak je najvažnije kak sam se ja sad postavio, kak je najvažnije kak sam ja sad to postavio, da li ćemo mi ići po mojim smjernicama, da li ćemo, onda neko sve se vrti oko mene, ali zapravo onda se ja uopće ne povezujem s vama, nego ja samo sebe namećem drugima. Baš sam čitao dosta o tome gdje kažu da kad imaš puno moći, moraš imati tako puno poniznosti. Zato da upravo ne razmišljaš da ti se to ne odbije u glavu, da ne razmišljaš što je zbog mene, da sam to ja sam glavni, ja sam ovo i onda tu moć počneš koristiti za sebe. Umjesto, to mi je moć, tu situaciju, tu poziciju su mi dodijelili osobe koje
kojem sad imam povjerenje. Dobili sam povjerenje njihovo i ja sada to koristim, znači, za širi smisao. Ne? I ne samo da publika beneficira od toga, nego i predavač. Među vama ima jako puno znanja koje se zapravo tijekom predavanja dobro da izađu van. I onda je zapravo predavač sam po sebi jako puno na isto nauči. Ja na svakom predavanju nešto novo stavim. I što nije rezultat moje umne špekulacije, nego je rezultat komunikacije s publikom. Hrabrost. Super. U kojem smislu? Zašto misliš da trebaš imati specifičnu hrabrost, da to nije automatski? Da znaš to što pričaš i da kažeš možda nešto što možda znaš da će biti riskantno, kako će drugi na to gledati. Znači, da li ćeš se uspjeti snaći u toj situaciji, odgovoriti na sve? Da li ono da ne kažemo i drugo, da imaš hrabar, onda imaš... A to mi se sviđa, iskreno. Zato što ti u konačnici ti hoćeš, mislim, to ti je isto kao publika, to je isto kao kada pičiraš svoju ideju, onda ti dođeš na komisiju koja ti ispituje tvoje uvjerenja. Ne, ispituje ti tvoje uvjerenja. I onda zapravo je to ono, daju ti nekakvu širu percepciju, nekakve dodatne stvari koje možda nisi razmislio. Tako da recimo hrabrost bi rekao da se zapravo uvijek isplati, da. A šta kažete na fizički izgled? Ali ima nešto? Mislim, meni je jako drago da smo na vrijednostima puno išli. Ali ima nekakva jedna crtica što se tiče fizičkog izgleda. Obidna urednost. Ok, super. Mislim, kažem, znači ne moraš ti sve ovo ima da budeš predavač. Da se razumijemo. Oni kažu da ti možeš nekom predavati, ti možeš samo 5% više znanja imati nego on. Tako kažu, ne? I sad teoretski ti ne moraš imati sve te stvari, ali možda jedna od stvari koje možda smo sad spomenuli jest dosljednost. Ne? Ja sad pričam ovdje kako mi moraš imati, kao recimo plava boja je jedna jako lijepa fina boja za predavanje zato što to je stimulans za mozak da drži koncentraciju, dok je crvena neka žarka koja uzbuđuje tijelo i jednostavno onda se fokus stalno bježi i onda se ja bučim u flamengo crveno, ne? Znači, možda da vam pokažem ne primjerom, jel? I recimo što se tiče toga, neću sad ulaziti dress code, da li, ne znam, ako ja dođem ko reper obučen, pričati o financijama, sad ćemo 5% kamat, sad ćemo štediti, ne? Da li ćete me vi shvaćati doslovce ili ne? Recimo, ono što mi se sviđa da bude uredan. Ono što sigurno, dress code će ti možda malo prvi imidž tebe malo će te ljudi ti možda neće iz prve odmah, malo će se secirati ako nisi u njihovim kalupima, jel? Ali ako ti počneš razgovarati nešto što im je full relevantno i full važno i super napravljeno, oni će te, iskreno malo se te, niste te mogu razumjeti na početku, ali ovo kako si počeo raditi ove stvari svaka čast, ne? Tako da svakako, prvi dojam bit će ti drugačiji, s obzirom kako se obučeš, ali ako ti počneš izbacivati znanje, to je to ono što kažu. Znači, možeš se prepraviti. Tijekom predavanja ti možeš sa sadržajem svojim prepraviti svoj izgled. Jer sam recimo, čuo sam, to je bio jedan film o nekom Afroamerikancu koji je samohrani otac i onda je on se borio za ovaj jedan posao da bi opskrbio sebe i svog sina i on je došao na taj konačan razgovor sa šefom. Dok je išao, podrapalo mu se sako, gornji dio, košulja mu je bila poderana, izgubio košulju, on došao bez, gore gol i tu hlače, došao na razgovor. I ovaj gleda kao, molim vas, dajte mi priliku da s vama pričam. I ajde, pričam s njima i shvatio, pa ovaj je najbolji kandidat koji mogu uzeti, ne? Ali dođe on njemu pita, pa dobro, šta da ja kažem svojim poslovnim partnerima? Da sam ja uzeo osobu koja nije imala majicu, nije imala košulju. Reci da imaju jako dobre hlače. Odmjerite da li imate kakve osobe imate ispred sebe, ne? Da budete pametni i da vidite kako da budete autentični, a opet da uspijete prenijeti poruku. Jer cilj je prenijeti poruku, a ne držati se moja strategija je da ću ja doći u boksericama, a poruka se neće prenijeti, onda možda gubimo tu smisao. Ali definitivno urednost kako god okreneš, ne? Urednost. Zato se ja i povremeno obrijem, pa gotovo prije predavanja. Ne. Ajmo sada interakcija sa publikom. Ljudi moji, pričali smo. Podizanje energije. Kako možemo sve podići energiju sa publikom? Uključivanje, tako je.
Htio bih to malo da se ipak kategorizira, da bude jasnije što je više povezivanje, što je više uključivanje, što je više podizanje ovoga, ne? Tako da humor isto tak, ok, humor nije da ti uključuješ. Ok, rekli smo pitanja, dijalog, diskusije, questions and answer, recimo, jel? Recimo, jedan konzultant, on je nama rekao jednostavnu metodu kako on predstavlja svoje poduzetničke ideje. On ti dođe i sad ne znam, s tebom se sretne u liftu i onda, pa bok, čim se ti baviš? Pa znaš kaj, ja sam tako frustriran što ima toliko mladih ljudi koji idu na fakultete i ne znaju kuće će završiti. I onda završe, rade posao koji im se ne sviđa i jednostavno sebi i drugima zagorčavaju život. Ja bih volio, i to mi je bilo toliko frustrirajuće da sam nešto poduzeo vezano za to. Što? Hvala na pitanju. I to je to, diskusija. Sad on tebe pita i sad on ima slobodnu volju da te pita ili da kaže, ok, full. Znaš, ne zanima me. Ili može reći, ok, ajme reci sad, šta si napravio, baš me zanima, ne? I sada to je onako prvo, dali smo mu slobodnu volju da dobere, to je ključno za bilo što da radimo u životu. A drugo, sve je postala interakcija, ne one way kanal. Ne? Samo pitanje što, to je već povratna informacija. Ne? Tako da recimo, to je jako zgodna stvar. Introspekcija, refleksija. Recimo, refleksija, ne? Znači, uključujete ljude tako da ih pitate, uključujete i refleksiju radite, ne? Recimo, jedan od ljudi znaju početi svoje pitch ideje. Dođu i kažu ovako. Siromaštvo. Bliže je nego što mislite. Za sve nas. I radi onak, znači riječi pauzu. I pustite da se vi reflektirate na to. Ne? Znači kao, nije da ti odmah objašnjavaš šta je siromaštvo, nego ti pusti da ti razmišljaš šta je za tebi siromaštvo, kako to veze ima s tobom, ne? I onda te navodi na poante što hoće reći, ne? Isto recimo zanimljivo. Da, to su u indijskim plemenima, to sam iščitala kad postavlja pitanje, dopuštaju da se razmisli o tom pitanju. Znači, ne moraš ništa odgovoriti dok potpuno nisi razmislio o tom odgovoru. Cool. I ovako isto razgovaraju. Da. Cool. Hvala ti puno na tom. Evo, nema stvar. Što sam naučio. Šta još, recimo, šta na početku je dobro, recimo, kad se ljudi ne znaju? Igre upoznavanja. Icebreaker. Igre upoznavanja ili icebreaker. Stavit ću hrvatski da bude. Igre upoznavanja. To je ono što smo mi zapravo htjeli, mi smo isto tako stavljali tako da je Filip vas isto uključivo. Ajde podijelite sada nešto što ste napisali kolegi pored, pa se izmiješajte, pa malo upoznate se. To je isto onako lijepo. Ako prvo dijelite nešto što možda, otvarate se ranjivost, znači to je vaša ranjivost što dijelite informacije o sebi nekome koji niste znali, ali ipak imate nekakvu povezanost jer znate da zajedno ste u tom procesu. Ne? Tako da to je jedan jako lijepi način brzog povezivanja. Ne? Tako da Filip isto jako puno govori o toj ranjivosti i zašto s nekim prijateljima smo full povezani, a s nekim prijateljima smo još uvijek na razini poznanstva, iako mislimo da smo dobri s njima. Tako da, dobro. Simulacije. Na kaj misliš? Pa recimo, danas ćemo imati simulaciju pitch predstavljanja od 1 minute. I neko će doći na 1 minutu će predstaviti. Nakon što prođemo sve, naravno. Ne? Znači stavljamo vas... Simulacija te teme. Tako je, simulacija je nekak, ili daš ljudima, ne znam, ako je to predavanje fizike i sad ljudima kažeš, ajde, drži na jednom prstu olovku, ne, i sad onda mu objašnjavaš mu zašto je to tako komplicirano. Recimo, jedna stvar pozivanje publike koja mi je jako zgodna. Ostaviti kontakt. Recimo. I to mi se činilo dosta praktično. Kao prvo, 99% ljudi ti nikad neće kontaktirati, a onaj 1% koji ćete kontaktirati ćete vjerojatno gnjaviti cijelo vrijeme. Ne? Ali opet, ja nekako osjećam da ta osoba ipak želi da ja naučim to. Da ja to savladam. Znači da nije sad evo tu si došao, što si pokupio, a kasnije kog zaboraviš, brate, žao mi je. Ne? Nego gle, ti si došao na moje predavanje, bio si tu, dođi, pitaj me, pošalji mi mail, pošalji mi poruku, nazovi me.
I tako da smo ono, recimo za Google marketing ja sam zvao tog gospodina koji je bilo na plavom uredu. U plavom uredu vam inače ostavljao kontakte, jer baš sam vidio da dosta tih ljudi stvarno žele dati znanje. Ne zato što su oni plaćeni, ne su mizerno plaćeni da budu tamo, ali zapravo zato što im je stalo, jer znaju da oni raste isto s time. One koje kaže, to vam mogu pokazati, to je jedna super stvar. Kaže, ovo je krugovi znanja, ne? Kad neko malo zna, on misli da sve zna. Šta marketing, šta je tu, šaljem par mailova, stavim par slika, šta tu ti nije ništa, ne? Onda onaj koji je napravio to već nešto zna, onda ovaj vanjski krug označava šta ne zna. Čovječ, marketing je kompliciran, ti trebaš znati odnos s javnošću, ti trebaš novinarima, ti trebaš ljude razumjeti, neće ti oni odgovoriti. I ono što oni više znaju, to oni zapravo više vide da oni ne znaju. I onda je ironično, onaj koji je stručnjak smatra da ništa ne zna, a onaj koji nema pojma svemu misli da sve zna. Tako da pravi stručnjaci žele dijeliti znanje, zato što oni vide još puno stvari koje trebaju naučiti. Imamo sadržaj. Ok, ajmo sadržaj. Možda kao kratko i jasno, ali ne sažetost. Zapravo saženo, da. Sažetost. Ok, fora imat uvod i neki kraj, ali da to nije ovak, a onda ti sadržaj ovak. Ne. Sažetost, super. Šta je još, recimo, kako to treba izgledati? Ja ću staviti jednostavnosti, sigurno je to isto. Primjerenost. Primjeren publici. Recimo, što kažete grafički dizajn ili tak nešto, ajmo S-ovi, S-ovci, idemo. Znači, grafički... Jednostavno efektno. Efektnost. Da, tako smo i mi gledali da li će ovo logo biti s kojim bojama, hoćemo staviti, ne smije biti zelena, mora biti trkizno zelena, svjetle boje, koliko se sjećam Petra, jel? Znači ne može pasati to, ova boja ti ne paše uz ovo, pozadina ti se neće vidjeti. Znači, recimo, ko da mislite da dođete na predavanje plava pozadina i žuta slova. Daj mi 3D naočale, da ja uopće to recipiram, ne? Ja sam dodala zanimljivost. Zanimljivost, tako je. Možda točnost informacije. Točno, super.